Union na udhochani umanyithie nito Erastus Kithukwa Nzomo na ke Sharon Ndinda ayari ula mauvo akwanzia ya MAIKONANW'A ambiane kana Timothy Maneno ulani MCA wa ward ya Ngúú Masumba na angi atano alama ima MCA mbungeni ya mbee kaunti ya Makueni na ala makwatiwe kwi muthenyani wa iyoo nzama ya kuukitana na mituo na ULUSANI ya EACC kwi umunthi nimathakwa KOTINI wa Makueni na kusomewa mavityo mo kutumia nzia cia ULUSANI kukwata silingi ngili na imwe na miongo mwonza na itano 18 na mang'otele miongo 5 kila umwe cia kumatw'iika ndambukani imwe maendie kuya Dubai ndambuka ila yoombanitw'e na yaiviwe ni mujumbe wa Kibwezi West Dr Musimba mwini wakana kwi mwakani wa 2014 ni mavikiana kuleana na mavityo asu na malekw'a na cash bill ya silingi ngili na imwe na miongo 5 kila umwe kana bond ya silingi ngili maana atatu na muungami wa kiasi otakiu mwandiki twa mauvo Caleb Chalwa Mutunga ni wako vingwa vilingwa mauvo na ilivote. MCA wa Ngúú Masumba Timothy Maneno emwamba na MCA ma TENE mbunge ya kaunti ya Makueni ya kuma mwaka wa 2013 kufikia mwaka wa 2017 alani pamwe na Bernard Musau ula wa MCA wa Makindu, Cosmas Mutunga ula wa MCA wa Emali Mulala, John Muli Mwenze MCA wa Mbee wa ward ya Ngúú na Bernard Wambua wa Kikumbulu South na Independence Mathuku wa Kikumbulu North umunthi une maungama Mbee wa musili wa makwani KOTINI wa wote kusongia kwani thila manasikati tune nzama ya EACC yulu wa kuiva maluvuluvu kana wendewa pa DM ya silingi ngili na yemwe miongo mwonza na 5 ila ni uvathokanu na miao. Acquisition of public funds under to section 45 subsection 1 and subsection A as read section 41 of the Anti-Corruption and Economic Crime Act 2003. Bernard Wambua is alleged that on the 60th day of May 2014 within Makueni County, the Republic of Kenya fraudulently acquired public funds to wit 112,018 shillings and 50 cents from the county assembly of Makueni, purported to be a reimbursement for per diem allowance in the card in respect to a trip to Dubai. Well, you knew that he was not entitled to the said allowance. Sit for force. Mwathani wa kwambililia matuko miongo 3 ma mwezi wa 5 nzama ya EACC ni naandikia yuluwe kwani ye na balama na kwatie atha nthatu na vityo ya kuiva mbesa isu itino wa SAVALI ya kuthi Dubai matuko 14 ma mwezi wa 4 mwaka wa 2014 SAVALI lenu wetekana tayonga miwani mujumbe wa kiliombunge cha Kibwezi yothulone wa sua na uloko kitia kivila cho governor wa Makueni Patrick Musimba nitino wa SAVALI na balama MCA ma TENE vamwe na MCA ula wivo wa Ngúú Masumba mausuisia valua wa kwenda maivo mauteyo kana pa DM kalani wa mbunge we vinda yeu Edward Libendi nolo kwatekanie na mavityo avitukithia mawendima athanthatu na vala maiviwe kimanza cha silingi ngili na imwe miongo mwonza na 5 na silingi 18 katono 5 kila umwe netino wa kusomewa makwani mo na vala athanthatu makaiya musili wa makwani ulethukisia kwani James Mwaniki etikilana na wito wa mawakili ma athanthatu makwenda malekw'a na vala malekw'a na cash bill ya silingi ngili na imwe na miongo 5 kana bondi ya silingi ngili maana 3 na muungami wa kiasi otakiu. So councils, we have the first hearing on 27th of June, mentioned on 14th of June. The accused persons are each admitted to a board of 300,000 surety of like amount or a cash bill of 150,000. The prosecution to supply the defense with the copies of the charge sheet, the witness statements, and any documentary evidence the prosecution may wish to rely on. Yes, Mr. Kithukwa, can we have the brief for the 7th accused person on Monday? Kalani wa mbunge wa vinda yeu Edward Libendi ula wa kukatikana na mavityo mo vitukithia mbesa ila ama iviwe ndana vika KOTINI indene wangamiwa ni wakili wake iyo kwani yeke ati kwenge matuko 18 mamwe wa thanthatu na yethuki wenge matuko 21 mamwe yosu vilingi wa mavo Mutongo TV ndi ripoti ya kumavao wa kaunti ya Makueni nyeneta wa Caleb Chalo wa Mutunga.